Mizorama computer zirna hlunber kumsom ni chuang computer zirna local puito na fingertips computer academy chuan kumsa ni le som ni le pathum session tharatan admission ahong le tanta a sorkara le mimala ai zona tlaka zir chuak mi thanem tak annei toni government approved institute MSCTE Mizoram State Council for Technical Education waya affiliate thlap anni bokani computer course hrang diploma in computer application DCA 6-month course certificate in computer application CCA 3 to 6-month course paka mani duang ang course theina alom chewani class timing hi zing lam da rukatranga zan lam dar sari inkarani a admission hi a free ani kumsa ni le somni pani khan batch 1 pass percentage 98 lai an nei thayani admission ti du le hrichiang du te tan fingertips computer academy Peter Street School Puikon Aizol contact number 82580774009 88373585519 81310607773 85751784464 email fingertips199@gmail.com te zofia thaireng anni e clear tu te chibai leve kole tunlai chun hazong tu te tan lom na tu clear ani e nimin February som panga khan Assam Rifle Technical le Tradesmen Hnaruak notification ti chua ani le ta a na sang post ruak zat deal theite kumbi thlia deal dan tu le selection process te tuntuma hian en ho le kan tum don ani Assam Rifles Technical le Tradesmen hanti hian sang oma nahming post ruak zat te han en ho masaila India rampuma post ruak zat hi zaruk le som le parukani a Mizoram bi ka hianin somriat le pariat aruakani India ram state zinga hianin post ruak tamlama pahni na Mizoram hi kan ni phani mizo thalai tan chuanin dil nge chi ani e notice chunga zo na thlak ta zinga video entry in kanama wangin notice bi khan en thuakila Nagalena hian post som kwale pahni aruaka Mizorama somriat le pariat Manipura post som thum le pathum Assama som pariat Tripura Pali Meghalaya pathum te aruakani Mizoram Hnaruak big te Havildar operator radio online 35 post aruaka rifleman cook som paruk rifleman washerman post panga rifleman nursing assistant post panga rifleman barber hi pathum rifleman electrician fitter signal pathum Havildar clerk post pahni riflewoman female safari post pahni Warrant officer radio mechanic pahni naib subedar bridge and road pahni Warrant officer pharmacist pahni Havildar x-ray assistant pahni Warrant officer personal assistant pakhat rifleman lineman field pakhat rifleman electrician motor vehicle pakhat Warrant officer draughtsman pakhat rifleman electrician pakhat rifleman plumber pakhat Havildar survey ITI pakhat rifleman lab assistant pakhat warrant officer veterinary field assistant pakhat ti chuanin post ruak zongzong hi somriat le pariat ani hlo chungcha han en le ila hlo hi Assam Rifle pay scale angin ani dona azat che hi tarlan alani lawa atlang puin warrant officer chu singli plus allowance naib subedar singli plus Havildar singthum sanga rifleman sangni zanga le allowance kan tiang kha ani dona ni age limit han en le ila deal tu chukum som pariat atanga som ni le pathum in car ani turani a atlang puin som pariat atanga som ni le panga in car po claim deal tur omve pokani kha post ruak details khat advertisement kan lo en chiang don nia STSC tan kumnga upper age relaxation om dona chuti ni chuanin kumsom ni pariat atanga som thum thleng tan khanin STSC tribal kaini tan chuana deal thei dona ni selection process an en le thuakila PET PST kanti physical standard test efficiency test kha omanga trade test skill test om bokanga written test om lenga medical test om le donani PET PST physical standard test a hianin mipatan 5 km run 24 minutes chunga tlan thlen turani a tin 1.6 km 6 minute 30 seconds chunga tlan thlen angai bokani meichiatan 1.6 km run 8 minute 30 seconds chung tin 800 meter run 4 minutes chunga tlan thlen turani bokani physical standard test a hianin sanzonga mipatan
ST tribal ST mipa tan 165 cm a thei don ani hmeichhia ST tan 155 cm thlengkha a thei don ani warrant officer Havildar Clark big tan khanin mipa 162.5 cm tan a theinga hmeichhe tan chuanin 150 cm thleng tan a thei don ani advertisement a chiang zokin kan lo en mai don nia written test a hianin total mark 100 ani dona 100 a hianin 33% hi qualifying marks ST/SC tan B kani don ani form fill up dan apply dan tur han en leila www.assamrifles.gov.in atangin online in form hi apply turania form fill up dan video hi rem changa ti chhuak kan tum le don nia form fill up huna hianin document ngai upload ngai tele exam center thlan dan tu chungchang te po kan la ron soifia don nia form hi nimin February som pasari atang khanin a fill up tran thei tawa last date chu thale March ni som le pakua ani don ani Assam Rifle Technical le Tradesmen Rally hi May ni khata tanga nei tran tura ruwa man ani bokani